Never give up, never give up, never give up. Don't say always never give up. Motivate تكون تدليدا. نا English أعمهم كحف كتب له تدليدا. What's going on, family? Welcome to Yada English once again. Here are 10 motivational phrases instead of never give up. سلام ቤተሰብ لما أنت دما عسرت motivational زخونو ويكع ملعالت زخونو حركات ككند never give up ويكع تسفعي تقولات نبان نتقوم لهم حزلكم مزقني يخو يو قدمي إيجن لايك شير بمقبار زي فيديو زينا كل نخباز حقورو كم أول سبسكرايب بمقبار بيتسب كونو. So let's get started. The first one, keep going even it feels impossible. Keep going even it feels impossible. ولا زيك المسيلو يسمعها دو كيتبل ويكع كتسللو ولا زيك المسيلو يسمعها بر كتسللو دو كيتبل كتمل تريلا. keep going even it feels impossible. نبلا لنا مالتيو. Second one, fall 7 times, stand up 8. Fall 7 times, stand up 8. شو عتا جيزة؟ ودا أما بالشامنا يتسل. شو عتا جيزة ودا أما بالشامنا تسل. So شو عتا جيزة ودكت ويك شو عتا جيزة سعير كذا كسر الكاي يقولوا. So أما ترشتاجن تاي stand up. تسفات زي قريت كاوي كعا تسفايب زي مقرات نوح جيزة تسأنيها أما بالشامنا كتسيخا ويكع كتساخو عيخا إلا مخا مالتي. Number 3, the only real failures is give up. The only real failures are give up. Give up. بك اتي حدا حق أون زخوانا ودكت زبال تاي مالتي تسفا مقرات إيو ودكت زبال مبر كالي عينت زخوانا عينت موكيركا مسخا عبيكا مالت ودكت أيكونا تايدا ودكت زبال. The only real failures is give up. بقى توانا ويكعت حقي ودكت زبالتا إيو تسفى مقرات إيو. So never give up مالتي. Number 4, hard times build strong people. Hard times build strong people. تنكرر زخونة جيزة ويكعت تنكرر زخونة ساعات تنكررات زخونو تايفتر سبات يفتر تنكررات زخونو سبات يفتر. So تاكن تسألي بالله مالتيو أبستاكليو ويكع هارد زخونة تنكرر لخونة جيزة كنت تسألي بالله ويكع بقو تسفى قريتنا كنا قارت بالله أنت أيو كنت تنكر يزلنا زخونة كبي النجار مزجات منا زخونة لا منا نخنا سقى بزح مسنا خلي جات منا أبيوت فلوتيو مالت. So جن تسفى كن قارت بالله أنت راح نقبرنينا ما تنكرينا كوني هو مالت. So hard times build strong people. تنكرر لخونة جيزة تايو تنكرر زخونة سد يفتر كم مبال نتقوم اليوم مالتي. Number 5, believe in yourself and never stop trying. Believe in yourself and never stop trying. بعرسخة تأمامن إنه بمنم تأمر بمكار كي تقارت بمنم زخوانة انتخوانة بمكار كي تقارت بعرسخة تأمامن يساق ألك أي ساق بزي قدس بمكار كي تقارت. Believe in yourself and never stop trying. Never stop trying. مالتي. Number 6, great things take time, so keep going. Great things take time, so keep going. ጽቡቃት ነገር ዝኾኑ ወይ ከዓ ጽቡቅ ነገር ንኽትረክብ ታዩ ግዜ የድልየካ እዩ ማለት እዩ። ግዜ የድልየካ እዩ ማለት እዩ። ሰው እንታይ ትገብር ኔካ ክትቅፅለሉ ኔካ ማለት እዩ። ዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ዝኾነ ሓደ ዓብይ ዕላማ ንምስኻዕ ታዩ it takes time. Roman na build in a day. ዝብል አይዲዮም ሰባህላው ነሎ ማለት ሰው ሮማ በሐልቲ መዓልቲ ታነጸትን ዝብል ባህላ ማለት እዩ። ሰው ድሕሪ ክንደይ ጻዕሪ ድሕሪ ክንደይ ውድቀትን ዓወትን ያ ሮማ ሃፍታም ክትኮን ክኢላ ወይ ከዓ ምዕብልቲ ክትኮን ክኢላ ማለት ሰው great things take time,
ጽቡዓት ዝኾኑ ነገራት ግዜ ይደልዮም so keep going ቀጽልሉ number 7 your future is built by what you do today your future is built by what you do today ናይ መጻኢ ዕላማኻ ዝህነጽ ወይ ከዓ ጽቡቕ ህይወት ዝህልወካን መጻኢኻስ ሎማዓንቲ ብትሰርሖ ነገር እዩ ናይ መጻኢ ህይወትካ ጽቡቕ ህይወት ክህልወካ ዝኽእል so በቃ ዝኾነ ነገር ክትገብር ተኾንካ ህጂኻ ትጅምሮ እምበር ጽባሕ ክጅምሮ የለክ we don't know tomorrow just only we know present or today so if you want to do something you have to start now bro ስለዚህ your future is built by what you do today ናይ መጻኢ ዕላማኻ ዝፍለጥ ወይ ከዓ ናይ መጻኢ ዕላማኻ ዝህነጽ ሎማዓንቲ ብትሰርሖ ነገር እዩ ማለት እዩ ቁጥሪ 7 ድማ ማለት እዩ ቁጥሪ 8 the harder the battle the sweeter the victory the harder the better the sweeter the victory ዝጠንከረ ታዩ ቃልሲ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ንምትስኻዕ እትገብሮ ጻዕሪ እዩ ትዝጠንከረ ትዝጣዓምኸ ታዩ ዓወት ድሕሪ ኩሉ ሰኺዕኻ ወይ ከዓ ድሕሪ ዕላማኻ ኣሳኺዕኻ ዘሎ ጥዑም ህይወት ደሞ ወይ ከዓ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ታዩ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ማለት እዩ so the harder the better the sweeter the victory ማለት እዩ number 9 don't give up on your dream ምንም ተኾነ ምንም ማለት እዩ ምንም ተኾነ ምንም ኣብ ዕላማኻ ተስፋ ክትቆርጽ የብልካን just ዕላማ ክልወካ እንዮ ዕላማ ምሳለወካ ደግሞ እቲ ዕላማ ይኽበድካ ብዙሕ መሰናኽላት ይግጠሙኻ ብዘይገድስ don't give up on your dreams ኣብ ሕልምኻ ኣብ ሽቶኦ ክሳብ ተብጽሖ ተስፋ ትበሃል ክትቆርጽ የብልካን ቀስ ብቐስ እውን ከተምተሳኽዖ ክትኣምን ነይካ the last pain is temporary but giving up lasts forever pain is temporary but giving up lasts forever pain ቃንዛ ጊዜያዊ እዩ ቀዋሚ አይኾነን ቃንዛ ጊዜያዊ እዩ ተስፋ ምቁራጽ ግን ንኹሉ ጊዜ እዩ ትረዲካሎ ተስፋ ምቁራጽ ግን ንኹሉ ጊዜ እዩ ላይክ ተቃንዛ ዝብሎ ዘሎ ቴምፖራሪ ቃንዛ ቴምፖራሪ ይክለና ካሎ ዝኾነ ነገር ንምስኻዕ ንገብሮ ጻዕሪ ዘጋጥመና obstacle ወይ ከዓ ቻሌንጅ ዝተፈላለዩ ነገራት መሰናኽል ዘጋጥሙና እንታይ እዮም ቀወምቲ ኣይኮኑን ወይ ከዓ ጊዜያዊት እዮም ሓደ ጊዜ ተስፋ ቆሪጽና ካብ ዕላማና ምስ ንስሓት ወይ ደሞ ህይወትና ኣብ ዘይተደልየ እንትእቲና ግን ንድሕሪት ንኽንምልሶ ንሱ ብጣዕሚ ዝኸብደና ንሱ እንታይ እዩ just ከም ዘላቒ ጌርና ዘላቒ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንብዙሕ ጊዜ ክጸንሕ ዝኽእል እዩ እቲ ሓደ ጊዜ ንዕላማ ንምስኻዕ ዘጋጥመና ጸገም ግን ዘላቒ ኣይኮነን ወይ ከዓ ቀዋሚ ኣይኮነን ማለት እዩ so ናይ ሎማዓንቲ እዚ ይመስል ነይሩ like motivate ከም ዝኾንኩም እውን በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ካብኡ ግን ካብዚ ዘይተረድአኩም ነገር ወይም ደሞ ዝኾነ ጊር ዝበለኩም ተልዩ ኣብ ኮመንት ኣጅኹም ክትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም so ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንጋነ ተሰናይ ኢና